O kore ke hufamo i he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu kotoa pe. O ku whawhatapu ata pa mehe polokalamani ka tae whainga maari e koni ke whahauka tuai. Tau polokalama ko ia whatu whanua whaoki he weekend. Malo e ngāwe pa me e pina. Malo e ngahi tokoni kotoa pe ku mō lawa whahauka. Pea ku tau whiawhia fuka tau wao mai ke whao singa ko ia. O weekend te teo ko ia sāpa te. Ku ate tātai rei. Tātai loto mawhana ka te ki mō tolu kotoa pe. O como o si kaumai mo kimaua I lotoni, ke tau kamata I he polokalama koe ni o e whiwhini pepe heka te mautolu te mautoki mamata he tau polokalama, tau mo ianga pe koto ki taimi te ke whainga maari e ke mamata ai. Ko whiwhia whoke tātai lerei ai whawhonga koe tonga ta whitu paula pentukala, o ku pe me tonga eki ke whahoko atu e tau polokalama koe ia o e ahoni, e pimen malo tau mao e whiwhini ko ilo pe Tange koe na ke whahoko mai, ki ongo puke he whiawhin, ka koe ngā ku ke kei whawhai maari e peho taimi ke lawa peo whahoko ki polokalama I he whiawhin, ka ku te whiawhia ke tātai re. Ko mou whiawhia ke pimen, ko ilo peo mou alu ke momoko anga tongana he taini me.
Oye, solo. Malo mau fai mari. Koi. Au kore te bige hu fanga te be fata. Koia. Konki mui weekend nau. Mana hua ki momoko. O se tabulu kuna ki uha. O malo fagi tai toka ngā hui ki momoko. Koi. Kata koe tāre pe. Kau tu sai be lava pe o au koe ta polo karama. Whinga bege ke whakakakato ke lava mui weekend. Nā u fie lave pe solo ke ta ke whamalala ai mea koni ke hopo ko whikawaki mo au. Pata toki si ore wai ke o ko te umai fu ke whaaba wharea rea he. Ke te ui wharea rea ke whai i uansi te a tolu o au kosi. Ka ke taki me pe solo ka o. Kata si o pe ka pai at pe ulai lahi tare pa. Tato ki tolo pe ke monite. Koi. E sai bege taki kamata mai he hopo. Nga kata toki foki he whare area. Ko ngā koe whiilo pe foki koe ngā hek mahino na swahoko ai hono whahoko koia whakailo. Pea na swahoko mono tolo i pe to tapi to oua. Ka ke hae tuunga ku wa umai gehe tai ni mi ai whamui mui koia. A whika akpea mo o hopo koia e pibeni. Koia nei ui foki he monite. Ke aha lau e whamau ai beku. Peo ko iaha whakamoni whiunga ke awe ai ke whamau lahi, Koe anko e ku whafufua ke tūtune whamau. Mahau na eanga maheni ak pia hono pasi u hopo awe ki whamau o lahi ke ntok whai tūtune, Hangi ka te au o ku nanai, peo ku kai ke confident ke ne whai tūtune. Ko tūwhukai lao, nai liriu he wafta hawa. Ke liriu he wafta hawa ia, ke kai ke te whaha hopu eke ia i he whamau polisi. Kai submit mai pe o mea whakapepa. Ke titemen, ai koe whairea koe titemen, pe kono wharea whatonga ke whakakaukau. Ai au kai ko ha passpulu ke pe ke ne mau mai pe upe papa ne pas. Pau ke ne titemen aki e ne whakapoto mo ne tau kei. Ke fo ilao ku makatunga e whakailo, mo e ngahi whakamoni o submit mai. Ai ko na ku pehe o ko pehe au to no ai whakamau. He kai ke ne hanga o titemen. Ke huinga o whakakaukau, o ne ngaua ke ne whakakaukau. He koe whakaukau koe aku. O mai u whakahinohino e me ngai whakamauanga. Ai kupono ni mamo, ngai ere meniti. Ke lava pro beyond reasonable doubt. Ai o to tonu lewa ke osko koe foi whahu mai he talatalaki nau pepa nau hopo. O to tonu ke lava he whakamau polisi o titemen. Pe o ku whiunga e whakamoni ko ia. Ke ne hanga o whakamoni e ngahi elemeniti. Mea kehe hono to cross-examine po mono to i whiu ia pe ku kureti polo. Pe kurilaya polo, Pe senuen, mea kehe kātoa au mea ko ia. Ka koe u whakamoni, o guai foi whakamoni, ke foi elemeniti. Koe lau koe aku ka jaha foi elemeniti koe wrongfully interference. Koe jaha foi whakamoni ai. Absolutely absent o ha foi whakamoni na iai ha wrongful o interference. Pe koe kaunoa tai whakalao. E u hopo o kimua he kupui lao koe ni. Na o whakamalala he whakamau ia koe wrongful interference. Ka pau na iai
ai hopo ia minista lao tabang be moya vuna fausia koe koe alo e polisi o faina fatotolo ke pulu ne kai as panau ke a pulu pe ai client gon ai lawyer pe ko tat ko ai ko foi telefoni na peni mo o ai fale le mo nga we na to fana i mo ai ko me vui ko ai ko pehele vai fa mau ko foi ko foi whakairifia i. Ko mea ngui ko wrongful interference. Aia, nau ki lawe ke hopo ko ki mua, ko alat pelo e atalangi ke o kuhala homo, o kuhala ai foi se suare ni ia, pena o se tu taki au ke homo sapiuria, ke homo pure maulunga. Kai ke lau ia wha mau ko wrongful interference, Aia me ngahi ke isko ia na wanga rewa preseni umea ko ia, i he hopo ko ini. O kui kai ke ai ha mea o mai he talatala ki, ke ne hanga o amount ki ha wrongful interference, peko kau noa tai whakalao. Ko whamatala ko me immigration officer. Ai ko nai whakawhetu utaki mai ko mopita i he malai wakapuna. Ko foi whakarea na e kore mai he minister. Peko uhi ko whalala ke minister apau pehe ke ne hanga whakawhaingofua ai whalawe. Hala ke iaha elemeni te ke pehe ke intimidate ke bribe pe te uhanga o whakamanai. Ke amount he wrongful interference, Kai ke. Ko kusio ua pe ai tuunga uki ai. Incompetent e whakamau pe na intervention e whaitutone. There is no other way. He nei to ton ke ne lava pe o determine pe o fe unga whakamooni. Hala maha foi whakamooni ta. Ai ko foi whakamooni, ai ko na uhinga pe he kwa kia whakamooni ke wrongful interference. He ko foi whakarea ko officer. Na pasang e telefoni pe au kore. Tu o tolu ne pe he pe au kore ange. In itself, ko wrongful interference. Ko foi fetu taki pe ya. Pako ku kore tu whakawhaingofua i facilitate ai wholau e tangata ki nā tō mui. He amaunia ki he unlawful detentions. Kono o tauwhitai whakalao. Kai ke, te kei ke uhanga provide haku defend ke mea koe ni. He lahi defend nia. Ka ku uhinga pe aku ia e kuhanga o whahu e ku applications ki he no case to answer. He kai ke whiunga ai whakamonia ke whaia ha hopo pe mouai ha moko. Ko poini ia whakamore taimi pe. Ka kono le rei pe ka au e kisio e sola mea koni. He kuhanga he mea koni o taaki mai a takai ia o toi loloto ake. Ani koko kuhanga o lau. Ko isiu ia koni ne kai ke tonu ia ke hoko ko isiu. Ka koe ne hoko o pehe wai mea iau toi loloto ake. Ai o ko amanaki au e hanga pehe u mea koni. Mea pango pe ki whakapipiko, pa whakamore taimi. Ka koe nau ia hala whanonga ke tau mau e whakamau toto. Nuku pau ke iaha no ngai ngā o to ota ona. He pau ke iaha no ngai ngā o to ota mono. E whanonga moia. Ka iaha me ea rei e mau whaingofua. Pau pe ke whau ia he whaia. Ai ko whamalala bea, ai ko tutun bea whakamau, ke ave ai hopoia koe ni ke whakamau lahi. Koe trial chasia tene toke hanga, o mai tari koe pe waha case to answer or no case to answer. Nei ne whakarea nei nau pehe koe whakarea o ko whiwia rewa.
a ene competence pe na influence e a atakai ko ne whare a pehe ko kai ko ne tokanga ana pe wa famon feunga ko ne tokanga ana pe wa hopo feunga kai huinga ka ko famon feunga huinga whakalao ya ka sufficiency or evidence ko ne pehe ko pe wa hopo feunga fia hana whau kau pe ko hano te fenisi ne whare a ko hopo feunga he ko poini mo ke solo kai ke huinga ke te hanga whakailo hata haku pui lao pa te whituku mai tala mai koe whakamone a me a te wita sione Paula mo merek se teki. Kau kai kia o kai ke uhinga ne lahi e whakamo ni ia. Kau kai ke relevant ia ke whailaha ko mau i ke hoko ai ko mea ke uia a hopo Ai ne ki whakamalala na he ne mea o kai ko ne tau moana ke ne titemen pe wā ha evidence whiunga. O ne determine be ia pe wa hopo whiunga. O ki ongo e au ki tai huinga, o kai more huinga le ia. Kai ke, ka koe whakamana la be po. Ai mahalo na uhinga e whamau ia. Pe oku na ke tokanga ia pe ku a pe lava whamau ni pe ka uhinga pe oku whiunga fo i hopo ko ni ke hoko ka fo i hopo. Pe i kai. Kai ke ka koe makatunga po ke hopo me whiunga e whakamau ni. Kai ke, kai matu fo koe anga maheni pe na ko pa ko fo iliu ko pa ko anga maheni ko ki moana rak fai hopo fa eke ia ai ko hopo eke ko ia ne ia fa nga mari o guia ka pa te na hanga o mai na ngai fa mo ni mai na ngai fa mata fa ka va ke hanga cross examine na to ke hanga cross examine ke discredit na fa mo ni ka ko ni solo ko fo iliu ko wa no ta hawa pere va fa mau he lao ko fa mau polisi e hanga he prosecution ni ia pe prosecuta o mai ene ngai whakamoni o mai me maui o ave ke whakamau ke ne titemene ai pe whiunga ai ngai whakamoni ko ia ke ave ke whakamau lahi ko ne foi whatongi a pe ia ai a ki au na ia ko pehe ko he prosecuta ke nau toki hanga cross examine ko ngau e ko ne to don ke nau fai nau don mo nau ka whakamoni he kapau e pehene na tula hopo pa ko me be na tula pe te whakalongolongo au tinai ka to e na irrigation tuku ke na hanga whamoni ko ke te ha me he ke na hanga cross examine me ka faki me na dol ke na don ke na cross examine kai ngona na fai na investigation ni whaka eke pa fai na cross examine ni ke ma wai me ko ne na te ko na to ke tuku ai ke toko ai titeme ni ako koe pe kakate whamoni pe urilaya pole na whamoni po ke tok whai ai whamau ko whai ai hopo aia o kousio nei ki he ai whamau polisia hange o kune hangre vai tuan kakoe kakia au ko uhinga e lao ke hanga he paper committal process o replace ai foi I whakahela go he hopo eke oskua pa te ave hopo he wha maulahi. Ai ka koe foi rea ko uhinga ko ki ai o whakarea ko he lao pe ko ke hanga he wha mau konsita. Pe ka pau pe he wha mau kai ke whiunga o ki he wha mau ke ne tisasi ia tismise ke isi. Pe ka pau ne pe he tok whiunga. Ai wha mo ni pa toki ave le vai ke wha tala mai he wha mau ko ni kai ko ne tau mo ana ke ne titemen pe ku whiunga wha mo ni. Ko ne pe si ana ia ke ne pe whiunga hopo ke whai. Pe waha hopo whiunga. Aia ke au hala ko nau ai ang pia wha mau ko fotua tu hala o whai tutuni. Ta koe na ko whai tutuni. Tu ke tau heko ke whai le wolo hoko. He koe frustration ni he kai ke lava he ngahi institutions of ngahi tuunga
mafai o whakahoko whakarerei ho nau whatongia. He koe ni kono sai he kono maari he te mau alu rewa whihu ia rewa. Ai hanga he wha mau o grant ai restraining order he ex parte application. Ko ex parte application ko alat pe tamatalata aki pe mo ne whakotu mo ne whakava. Ke whai tutuni pe ai wha mau o wha te whito pe he whamatala pe toko taha. Ka koe o whakamatala koe loia a pita hopo te me hopo koni o whakata ai a pita ke whefolau aki pe ia. O pe he koe he loia. Nai reisi he whakamau pe nanga whewhe e nau hanga o awote ai restraining order i ha non-custodial offense. Ai uhinga ia he koe tautea koe oe foihia na nau hanga whakailo ai. Koe maximum penalty de nau lava o apply ke hia koe ni koe panga tahafi. O pa koe kaha hia ngau pōpula ai ke nau lava o restrain ai ia uhinga o whakatu tāmaki. Koe hoko ene tau, ene whanonga tau ataina holo ke whakatu tāmaki ke society. Ai e toi ngari vare ange, ka kono mo ni tuanke tau teka. He kono mo ni o kai ke hanga fu mai no pe ko haga e nau game plan he ko si o to e nau toka nga me mea moni ko o cost of justice o to e toka nga me ko mea ke he ni o fa ke ka ko o wi kai ke u lau ko ha hela pe ko ha behe ko mau i to taimi mo mea ka he ko nga ko lava sio ko he foi hala fononga ko ni tene o mai mea na ke tau amana ki tau tolo hoko u mea ko ni pe fai to kanga la ia ke u mea ko ni o hoko i ta fa ko ne fa mauanga o makatunga he ke isko ni ai foki koe hange ko whamatala pi e la be foki ke tau pe he ai koe whakamooni koe taha ia oi makatuunga o kumalawa ai ke mo ua pe hao ha hopo i whakamauanga pe ko ngahi matuunga whakalao ia ka hange whakamatala ia o tau mo tau pe ai talatala ki ia pe mo whakamau na se hape na we na tu pe na i peste ta ai koe ke na tokanga na wa ki whakamooni tu koe whakamooni ia ki he tau tato ke whamauanga lahi ka tau Tokyo whamaoni i mea. Tokyo ai whamaoni. Ka o te tau wakai e tato he tainimi ko ngā ka tuk pe whamaoni e Tokyo wakai i whamau lahi bai kuna kako. Ai kone tuko ni ku hoko atu rewa hopo ke whamauanga lahi. Hoko e hopo ke whamauanga lahi toki ui e aula ko September. Ka ko posisi na ku ia solo te utat pe ia. Na ku lau pe ko e veve e ke veve pe ka au. Pe he kai pe ke aha me a guia ke utai pe ke utai hanga o provide au whainga. Toi defense ka tukange ke nau build e nau keisi. Anga whafoki mai he mea koe ni solo he koe mea koe ni oku unehanga o whakamooni e ngahi mea na kulawe ki ai. Na kulawe atu koe hopo koe atani e la koe hopo koe veve. Alo e hopo kou furupa nau pehe. Mahalo pe wai pe hanga interest ia kau. Ai fufo i industry ke ai ke hange complicate. Gele time na mai e tutune ka whamautangi. Foki mai pe ka whamautangi o ta mai kai ke pulo we kai ha evidence ke kai ha evidence ke. Ai ko ha reva e ne whakarea e ka whamautangi. Kai ha substance ke ne hanga o whakapipike fo i elemeniti koe. Kai ha. Ai ko ha ia. Ko pe mai ka whamautangi. Ko hopo ko ni ko veve ko toa pena o mai whare hopo. O koe kanga ilo pe kuanga fefe na usio. Ka solo na usio hake utege ke na hanga upload e u hopo. Ka na ku osi lave pe au ke u makatunga e u hopo ko ni mai. Ko foi hopo pe atani e la ko os mau hono tutu ni ko o ka fa mau tangi. Me he ere meniti uak ere meniti ua ere meniti tolu
Ko ta mai be ka fa mau ka ja fa mon ke ka ja fa mon ke. Ko ke lava pulu ai ko no substance. Ko veve ia ko he fa le ko aku. Ko hopo na o mai ki fa le hopo. Aki ai veve ke ne fa mo ni ia ke mau mau la. Ko ke lava ia. O kai te ke mo hopo ko ni. Ai ko hopo o mai ki fa le hopo. Aki ai veve ke ne fa mo ni ia ke mau mau la. Ko ke pehe ngā we lao. Mari apita. Ai a kone tu rewa ko ia ke tu mau pe i he position ko ke ai. Hange ko ke whamatala ke ai. Kone i kai pe ke ha substance. O ku kai ke ha whakamo oni lewa. Ai ko tau si o te whukia i he mea maari e. O alue au ke whakamautangi. O ku nau mahu inga ia he whakamo o he substance. Ka inga ka koen ka kamata he kuai hono totonu. Ka pauna e lava o whai e tu uni o maka tu unga he substance. He whakamo oni. Nai mei o se be ho ia e whakamau anga ki lalo. Pea ne hanga rewa o malu i ngai whakamore o ku lava ke tāna ke fua he tau ngahi whakamau anga ki olunga. Pea whakaata hake me whainga maria ka ngai hopo angai ko lau ka ngai hopo koe ke bebe. Ka unga ke lava ia o hawa dewe space ko ia e piveni Exactly sol. O go whaka mea pango ia he sio ke u mea goea hoko. Ka whoki whako whehe uia appointment ni. Ai u appointment ni mo quality o kau whaka mau ko mai. Koe tuonga whaka awha ia. He koe toko lahi tahai tangi koe ka kai masiva pe. Tangi o mai e nau keisi. Over 10 he whakamautangi ai lahi u hopo ai. Ka kukunga nai toton ko hanga koe sio. Ko I'm a no lawyer. I'm a kai ha ko whainga training whakalao ke pe whakalawyer. Ka tataki pe mea ku hinga lere. He ko tanoa ko ni solo nei. Lahi u hopo na ku alo ave ke crown law. O tarangi u te ke mau e kupui lao ia koe ni. Lao koe ne excise tax. Ta moi customu. Te ke mau i he kalai nia koe ni e foi lao. Maka tonga he ngai whakamoni mo substance ko kou nau hanga o whakatu mai. Mo e kai peke nau tari, ka mau pe o hopo o laku katoa pe, e whakamaulahi mo whakamautangi ki tua e nau. Ka kono fo whakakau pe wanga whewhe. Mana toi o kou talanoa koe ni me he positions me i whare area esa legislator. Ke tawhaki whaulao koa whare area. Ka ye ngata e tawhako ia, tawhaki allocation e patsete pa anga tuku hau e kakai. Koe kusio mai koe ke ngai fu institution koe. Moi patsete o allocate. Kai pua ai performance. E tau peheko foi, tau peheko o sangi ngai. Tau peheko, ain peko kungau e ki tau peheke timi i kare tahi. Foi tau e uanoa foi tau e tahavalu malo i pe ua. Aia o tau mesa pehe e anga ai performance ai taha kotoa. Koe ngai institution ko ni ke mesa ia. Ta ko fehu ia lewa e nau tau kave. He kono moni ka pau tau pehe. Ka pau na e fo ipa nau fua no whara. Ka nonga tāmaki. He, pau ti mouti ai nau tolu. Ko tui te nau whai whakamātua taongi nau ngā ue. Aio, o to tonu lewa ke aha ngahi KPI, Key Performance Indicator. Ke ne anga fua ake ngā ue kau mea koni. From the taxpayer's point of view. Ke o he kai ke pehe ke nau tepi pe nau tolu o peo o kawatonga o peo nai kalape o mai peo mai o whai hopo. Tai whai he homu e ka. He ko te ulava whapapatu ko hala whanonga kone hopo ko aku. E alu peo hange peo ko hopo kone e watata. E alo laku mai whakamautangi ki tua koe ki ha substance. Ke whai ake mea koe. He kui kai koe mea ia koe hopo ko hai sa ia whakamauai po ko hai whihi ai whakamauai. Koe hopo waha no ngahi nau. Ai waha no ngahi elemeniti o i lao. O kapau e pulovo mau e elemeniti ko ia. Pa koe tau tahi mea koe to. Ka koe pulovo ko ia o pau ke roki.
e whahaha mai u whamon whahaha ia. Ka whaia whamoni e ahoni. As of now koe ako kisio, te heke na hana to o maha whamoni. Ke foi dimensions pero foi elementi te lao. Koe kaunoa tai whakalao pero wrongful interference. Te heke ha foi whamoni pehe ia. Oku malama pe ia ke na to come up na to fa maulahi mo hate fa moni ke make up na to na u ka fa mo hore pe na na to ma fa moni ta mai na e fa fia I madori he minister policy ke ara ke te fa maulahi ko ke te ke pe na kai pe ke ka u he u argument ha fa nga tala no pe na asma ta o tu aki he u fela wa ke social media na ha o ia fa maulahi mato ke tuki mato pe mo me pe a wale pe tok ten up ia I he fa maulahi mala pe ke hoko me ke ia pimen Malava he loi. E malava he ko winga ko bea ko ya fa moni e ko ko ilo ai moni ai me na ho me na fai me lau mali na fai aki mo basis mo winga e intervention he me ko ya e ko ngafa o executive authority ke nau o malu ai tawa ina pa mo koloa mo ia kakai he kai ke e malava pe ke nau to come up no pe na to ma fu I whakamoni loi ko poinia ta ko me ko ke ke whakamoni ka ia me pe o ko mai ke whakamawanga hai ahon Koi. He ko nga fo he ko hange ko hange ko me ko ko mai ceremony. One fo ho fo ke me ko na ho pangke pule. Aguna eke mai he ne he ko ni pe o pe malama ke holok ke kilo tahani ma ke kilo e fa point hiwa he trucks na ma o he pangke pule. Pe o whakalao pe ia ke furi evidence. Pe toton ke toki fai pe kore holoki me tautea kai AVP real evidence kai toki fai pe kore he lotonga lere ko e hopo. Kai ue fai hono we don't need a rocket scientist ken tala mai pe pe ton pe hala pe fala pe tai fala. On moni o ko dimension ye po elementi te corrupt. Ko normal common sense mind fa hoko pe fa ilo fa tau pe ke mena ke evidence na os puke pe mau ko negotiation ni ke ha pre pa ke ni tau te a mo ne hoko ko ha informa ai ka polisi ko me ia foi me ke au pito pe ia ko fa ilo a ke kilo e fa po ni hiwa aki ai kilo e tahanima na mau ki au ko no ko ne polo uto e corruption ia ina ko e ke hanga tonu ai me ko ni he time na ke minister ai ke attention ni are pa mo police commissioner pa mo lawyer go e pe uto ya kabineti o na fa ngongo ki ai he na guia mo fa ta go ka wa mo police kalauni ke e ke hanga tonu pe ko fa hoko anga na to lu ko mo police kalauni ko fa fofonga maua ai kabineti ko anga e sio ko ne afio pe pa kabineti pa pe ka un fa pure anga ko ui ko kai ke mau ilo ko ki he mea ko ni pe to ya kabineti ke he au na te fra ngo na to ki ai ai ko fa matala ko na o mai ko na u ko na pli pa ke ni pa mai ke tene tuange mai nga hingoa kai ai pa ko ko me fa ta ko ya ke oange ai foi mahina go ni ke nau whakakato ai nau. Te ke mahino ka te au poko ha pa talfuko ya mo hako whiri pa mau mātuku ai pe. Ka ko kusiona tupunga mau mātuku he mea ko ni ki tantai ko ni. E hange nau hokorewa nau whakaurewa ko mea ko pehe ko ki au o whakaitani te mea ko ni. He ko hange na nau whakau ko whainga maari nge nau hanga o palau i au.
he foi mea koe ni ki tantai ki koe ni. Ta koe palau I katoa e nau tolu ki toa. Taike, ka uhinga hoki e ne hoko e umea koe ni, ke ne hanga o mai, ai mea ai ke au e solo te uwharea pe mea koe ni e kumen, o ke nofo e o puputu mo tafua. Koe lau maari e motuani ke pure I le fonua. Uri katles, pai ke utoka ngau pe koe hae founga. Pe whakate mo kālati, pe whakatui, whakakoni sūtoni, pe whakatui. Whakakoni sūtoni, whakate mo kālati, pe whahinga, koe hawhainga combination. I don't really care about those. Ke au, ke pure le e whanua. Pe koe hae mechanism, ke ngāwe ia ke ngāwe. O kou, o hovare au pito, nā ku hovare au pito. He umea koe hoko, ka koe mea koe, o kou pehe pe tuange ke tau teka. He te tau la posi oi. He naka ke amanake ta. O se tō wholofola tā puni. Nai hanga taha kotoa. Ai mokoi e nea fio. Ki ngau e nai whai he kapineti koni ko osi. Osi mahino ka tau tolo e whianga ngai nea fio. Mo ne tai whie maari e kapineti ko ki mua ia mau tolo. Ka bau tau pehe ko haina ne rak I oange ai tai whakapapa. Pe koe pou ke mokoi e nea fio. O kai koe kau no pere pa koe koe pureanga e haoni. Koe pureanga pe ko aisa ke pe mo ne pureanga. He ko au ko xio to fola mai ne fio mo ne. Mana mau na kulava pe tala he mau fa ho. Ngai fo au mo ho. E xio ene mata fia mo ne hoi fua ke ngau ko fa ho ko pureanga. O tuina lava he pare mia ko ya communicating ngai mia fa ho. Lava I mautolo ngai press conference o communicate mai ai uhinga lelei ke kakai. Kana fia kakai fia mo na fia. Ko e pare mia pena to ta foka ko o spirit e mau kapineti. Ai aki au ko rocky tai foka papa ke na fia. Aki ne fano ke ne kau engineer ke ne foka ko mia ko ya o tupunga e more pureanga. Na tau fano ka to peke he ke to fola hufi ko pureanga fo. E tau fo. Nane distance mai ea. Koen goia mo pare mia fo. Mo kabineti na ane fili. Ai une distance. He koe tui koe aku he koni sūtone. Pau ke na whio ngoi nau mo pare mia ke whaapoine umea. Ta kon tau wak mai ke foi mga wha sol. Tau wak mai ke foi mga wha. O tau ngoi ka tau pe ma musia umea. Lahi. Kana ko sai whakatokanga koe ni ke pare mia pa mo se fale alea. Na fai tohi ki mua he awa goni ke paseti. O ave whakatu ke nauhanga o whakatokanga ai mea o whaha mai kia ni awhio. Pea ke whakatonton e mau whahako whatongia ke alain mo e whakamu ni awhio. Pauhanga o hake o mofu uwa ofi pea mo e ni awhio. Ai sea fale alea pea mo e pare mia nafu uwa ofi au pito. Koe matāpure, pirinsi kalauni, koe matāpure ne awhio. Ka pau e kai ke nau lava o alaini, ke whakatontonu. O nau pehe e whewhe e kakai, mo loyalty e kakai. Ka nau whakatū ke mau ka mata mi whare area, ai whakama opo e hala whanonga whapetikare, ke tau lava o whakatau rere e whonuan, o o tau e tau ngahi kaweinga, ki he fuwafo o fuhi mai ne awhio, ke pure I rere e whanua, tuku o mai e sio kita, kai o mai whakalukufua, o I rere whakalukufua. Pea nau whakatu uai. Koe. Io. Ia hoko tuka. Pea nau whakatu uai ke mau kamata mi whare area, I he whakaukau ko sea ko mi kakato. Pauhanga rewa o disclose mai mea ko ilo, o whekau aki ki he money laundry ke ngai, I mea network syndicate ai trucks. Ai ko koe nai, whelala vei, pea mai sea o ko mi kakato. Ke mau whai ha mea,
ke fraki tonu me matawai. O na hanga o mai uhinga ui ko taimi patseti ka ke te ame tala ngai ko patseti pe pe tuange ke hawe me ko ya ka ko nyu te ke fa halau ke o go amanaki pe ko mawawa ko he akosi he ko poinia ni e solo ko ta o sio fo nuan ke no a covid na fai he trucks ke hako tupu fo nuan mo ngahi I ulunganga mo ngahi I tamate mo ngahi me pe o kai ko me u tawanga maheni kai ko tau lava pe tala mau o fai he trucks ni na ui he ne afio ai fu symposium mo ne hoha ke tau I fu monster ni fu network ko ni kia time na disclose mai he pare mia ko ni sanuari ko ne tau ni ai whakamatala whekau aki. Pea moe hiki te pi he Federal Police a Australia. Ai whetutaki, ai sea komunika katopa moe kau trucks cartel me Colombia. Tamago Antonio Gomez. Taimia na uhangai o mau ai u whekau aki. He koani ko whamatala ko me kau polisi ko I Australia. O kai ko uhinga na tukuanga ya tuila ke bako ni innocence. Na uhinga ai no hono tukuanga ke isko ya ko whaka teknikare pehe tokua o ku kai ke etmisa polo. Ai whakamonia tānaki na hiktepi Australia I whakamawanga tongani. Ke hao ko fufo I whasi a wharesia. Ka pau tau o engage hen au aloi ngai whataha ko ia Interpolo moe national security ka pau na whengao e aki hamea ka pau el pehe ai he kai ke lava et miti mai ngai whakamoni o mau e Australia ki he whakamawanga tongani ka koe u indication e corruption ni ki hau pa neongo ne whaingata e mea ko ni solo ka koe ui ko si ui mai ene afio ke lau ko ene ui mai o mooni ko pau ke tau whai mea ke u ngai sino koni e hanga whe ke toi vilo mai nane whai ai tohi whaongo le lei ki he immigration ko atonga ni te ne hanga fua ai ngai whakamore ai tu uta mai tangata koni ko Antonio Gomez tangata whalalaanga ni moha Wheko hono toki mau mai koe Australia na whetutaki. Koe natula ne whetutaki solo. Ke hoko atongani, koha station in hono traffic I mai ai trucks me Colombia ke hu ke algi seaina algi Australia algi nusila. Ki hau neongo nai kai ke alo e mea koe hopo. Kau te ke solo wa solution ia koe ni. Na kai ke uhinga ke pehe ku taramai kai ke hoko, kai ke ne whakahoko. Kau tau lava sio he mea koe nu, o ku mau I fisi, o ku hake he ngahi matawhanga wawa o moha apai mo, hake I lau. O ku kai, o mahino ka au ke whakahoko pe u whengawe akia koe ni ka kohono tae mau. Ka koe hai uhinga koe ke mau ai. Kohono uhinga he, e whakatatau ke whakatatolo nei whahi kau whai au ngongo koe anu sila nau pehe. O ku iuniki ai keisi atonga, whakahoa ke ngai whanua e pasiki, he o ku kau e ngai taki maolunga, he funetu e ka koe ni. Aia koe ku nofo whakakau mea ni, koe uhinga mai e ne awhio ke tau ipe e kau lere takai holo koe, he tuakolo hono tufaholo I mea, pe koe funetu e ka. Pea ka pau koe tau mahu inga ia ke whamaa ai network a koe ne trucks.
ka tau ka mata be me tau ka utaki ki au kai toi fe unga ke hoko ai sea komikakato ko sea komikakato faka te fito ko ha no PCC faka te fito ia nga information gon ko vai holo he pare mi amo mau tolu I fare area aia ko uluakia ko ua tau lava po tala ko fare area ka pahe ka ke mafuria fare area o hoko ko fare fa se vaniti ko na o mai ki ai ke na hanga o hoko ko se vaniti ki lele ai kakai ka ko kai ko na o mai kai o ta ka hu ko ne fon o tau hiva I olunga o fai holo ai pe ai fe mamai aki mo fe malu aki kai faka ofa ai kakai hono turi kakai holo ngai rofanga rofi goni o trucks pa mo ngai hia ke o organized crime ai aki au o ku lahi e ku toi puputuan he ngai au ni he sia he tunga fa politika le goni fonua kai ke nau pay attention ke ngai mea ho ha mai ke ni afia ko sea e fare alea ko e matapure ia ni afia ko pare mia ko matapure prinis kalauni ko ui ko fu pere nge o hokore wa fu foi hala fononga fa brikare ki tau lue ai hoko e hange ia ko ha tau lue ha funga maia fie ma o e puisi sinsia ke faka paranis ka te lava fononga ai ko te fehala ki pe tai ahonga fonuan ko anga eksio mau e ui mai ne afio ke pure I lelei ka pau o kai ke hoha atu ke kai a share fare ala mo pare mia pa mo kautake fonua da moni be ai tala loto e ko fai fe ka o I se amane ono take futo ko ono miliona ke semba ko loto ke a fo ire o ta ha kaila na fa long ka to pe o ta ko hinga e solo ko ha ai he ko u keisi u me ko nyange ko ko me ko nge fa mawanga appointment ko ka fa mau ko hanga I lo I pe wanga fe ta fa kau ke me fa le be he to ta ko ni targeti ai appointment pe moi ka tau sio pe tau fu kau o tau pe ko fu kau counselor go kau fare ne afio ta faki pe ko tu ya o mislead ya pe to pa fare hala ne afio ka ki au o me e to ton ke pay attention ko to hala fononga go ni o ngo pe ko lolongo pe ko I o tonga perenges ka ke tui ko me en ke tau hanga noai he ko fe halaki ka taki o kula ve ai o au ke pepe te ke faere ka vai te ke nau o hiki atu ono affect he o fai tu tun hala go ni eso Koi. Pipen go tu mahina o pito ai whakatala noa koni ku ke whai. Ko tu baha ku nai be whehu I ua na whakaukau kia he ku seo hifo he ngai whehu ko ku o mai. Ko taha ko na eke mai be ke eke atu. Ke te koe pe o ku malawa o hiki kona hopo ke whamaulahi o ku malawa ke o ku ke whakaukau ke engage lawyer hange ko lawyer kon mi no silo fa ala ko lawyer kon Harrison pero fi e taha ko ha tautea o I hopo ko fa I loi ko wa fa nga tautea o ku kapau te ke hala ia neongo ku ke taramai ku o ku veve ai fa hopo ko ni io ko foi kupu I la ko fa I loi au pa ja mo pa anga ia ko mo nga go pula pe
Ai ko me ko custodial offense ya. Ke he me non custodial offense ai go la go pita. Ka ko ni. Ko uhinga pe tau fa holo he loya ko tau kai ke mama tau ata mai. E pa uhinga tau ke te kovi ai ko kai ke mama ata mai. Ki au o hui kai ke toi en ke chau haloya. He kai te ke ne mo la won ke hopo ko a Daniela. Ko uhinga e ate hopo Daniela he na kamata be me te wan na utala ko hopo Daniela ko veve. Na tau hovare ka toa he a fei he whakamau ia o lau e village ia ko identifiable group of voters ia. Ai o tu fe hanga ia mo whakatonea ko e whakamau tangi ko village ia ko he taimina langa ai waf. E waf ko o afa. O ko identifiable group of voters ia. Ai na o hovare he hanga he whakamau ni o ai ko de foi pipikia o foi elementi fra aussi que halai agora Daniela na ne hanga le vai ai ko foi fe mau e lao ko pau que ave me afa ko que ha taha fili pe ko ha kau fili ko grupo a kau fili hanga le vai ai o hai ai village ko grupo ia kau fili ako hinga fo ke fa mau tangi e hopo ko a toka tapongo fulu. Ko i vili sia, ko ia pe vai, kau vouta, kai vouta, kau visita. Ai o kai ke hoko ha te whaki ita ke benefit e village, ko ha tau moa pe ke influence e kau vouta. Pesete, mei pesete ni manoa ai hako tupu ia, o kui he tau ia ua whai ki lalo. Ai ko tau ua taha pe whoki o fili. Ai tau pego pesete pe ni mataha pesete ni maua. Ai tau whalao ke fili. Ko huinga koe group of voters te wate whatatago ia. Ko taingoe nei aluai whakafonga wawau taha no o ave ai whakamoko ai kau toula langa. That is a defined group, identifiable group. Ko mea hui ko praipi. Ka pau te ke aluko ave ke fu kolo katoa. Ko fu hala pure anga. Langa fu hala pure anga pe ko langa fu holo ke kolo katoa. Kai ko identifiable group ia. Ai pehe ko huinga e tala noa ko ke whainga confideni ke mama kau e mea koe lao. Ko kupu koni o whailo ai au ko kupu no nima koe lao ia. Ko ha te hanga o interference wrongfully cause of justice. Ai ko ai uhinga ia. Ka pau ai ko faha hakum koloa pa wala tau o turi kau kum koloa pe te wala kai ase koloa fufu. That is interference. Wrongfully. Whainga mea pehe. Ai ka pau nei tau pehe ke iska aku. Ke pehe nei wrongfully. Ai nau ala tau o liriwe nau sistemi. Ke ne ala mai sistemi au clear. Hilang ko aku but that is wrongful interference. Pete wala tau o atu ha foi tutuni ke ne hanga o watene tutune fo mau. That is wrongful interference. Kai te hafa mo oni he u kai mention ko ni na fai ha fai nga me pe. Ko tui mahalo ku mahino e piveni ai tatalanoa koe ni ki hopo. O ngā ko ta taimika ko manatu i hake foki ai mea koe ni piveni. O ku iai na e whake kau pōpula na nau hola. Pea ko asma he mea koe aho ni me kau polisi he nau ongongo tuku atu. Nau pehe ko mau katoa ai kau pōpula toko tolu koe na nau hola. Ka nai hanga e he komisiona
o whakaha hene press conference na ni whakahoko, ko o ku ofa paanga ni ma afe ke hataha tene lava o anga information ke puke ai e ka popolo ko ni o anga panga ni ma afe o ku fai be murine o mea ko ma taman tu ta hanga ki fo o fo ke ne asi ko no of ai ke mea ofa paanga ni ma afe ne o mahu inga bito ke fai puke ko ni ka ku hanga mea fo o ni ku lava ke ta wa ki ai ku fotu he komisiona ke o atu ha mea ofa paanga ni ma afe ka hataha tene lawa tala mai. Ka koe ke ilawe na e hataha na ne mao ni mawhe, ka mahino mai he ngongo koe aho ni kua puke kotoa kau pōpula. Io, ki awe koe taha bea ngai whaunga, ke whaiaka no, puke whakawawe kau mea koe ni, ke kore e tokone e kakai, pia koe konga pia, koe konga pia e process ke ne whai ai kakai ke nau o mai, kam fofo, o tokoni he ngau ko ya. O pe ia o ku uhinga lirei pe ia ka. Akana ni hanga fa mama fai e toki makatuunga hono a wo ti ka pau e relevant information e wo mai ki hono puke aki go mea. Ai go te finishing ia ke nau toki fine pe nau to. Ka koe mea fokene e solo ko uhinga ko ki ai. Koe whamatala fok nei o mai, koe hola pe me polis, me pilisone pe koe i kolo. Koe. O kwange pe ni ako koe tau tatala noa koe he fu container koe nei. Alwa te kala e ni au ko si mawahe ne container na me. O kai koe issue e hola. Koe foi atakai koe nei whai e hola. O whemau ke nau lawa ke nau sio ki ai. O hai nei on duty he aho koe a anga whewhe e nau hola. He te tau lawa o talai e re meniti. O e wheongongoi e kau te kamo e kau tā. Ke ai koe ume e ton ke te whai e hane internal investigations. Ke foi a takai koe ia. Koe hai uhinga nei. O wale peku o kui tua foi toko tōlea koe ni. Kau kai koe natula nau ia ngau e waa koe ia. Ai aki au te loloto ange issue. Te loloto ange keisi. E nau manatu ia taimina o mai ai koe whatatolo koe. O e container. O raki o mai po tala mai puke intia. Pea ngatai. Ako pe koe ko hapukai haa puaka kai haa container. Ke hange nia ne ala pe ko intia ia si o ke he kau security o he kai ama fu container alu. Ko ai ko whainga nau pe he o ko pe he. O taimi ke unu ki ai mindset o whakau kai whatatolo. O kai ke operate hi ai he nau pe natula kai haa puaka. O nau alu na doge organize network of criminals. Ki taki whao se ki moa e pivene konga koe ni he ki minite tolu pe whaa koe ni utoi. Taki whao se ki he ai whawhare area na mō whahoko. Whahoko mai whoku o guai pe kakai unau kei whehu ia na tā polokalama tu ki mua na ki whakahoko mai o ku to taimi ke ta ofi ai whawhare area e whamore paanga. Ka whai whuke sio atu kakai ni ko hao ngai ai ho mō ngahi ofisi whakawāhenga ke whakangawe ia e kakai ke nau whai ngahi ngāwe ko ia. Pea te aipe ma ngahi taimia te mō te ui pia ke te atma kau ngāwe ke mō te takai holo. E whakau whuke toko lahi ko ia ko mō ofisi o whaingo fua rewa ia ke lava hamo ofisi o whetu utaki ke taimi kotoa pe ka mo ua ai e whafofonga kau ke mo ua koe. E te ke wholau o koe ke wholau ko ofisi o no pe ofisi ai o ngā ue nau ilo ai palapare mau nau ilo ai mea kuwhia mau he kakai o koe ke toki whai whakafoi ai whakawhare area pe ka koe whehu i whukia ku whai taini mi ange ka teo o mai i he ongongo i tonga ku ke ai koe na tutun ke whahoko koe ke whahoko e koho ai pero tiu ke tu mau i whakaukau koe pe ku ai
piveni o ku ai ko ne tu ko ia ke talangata ke vale ale ke whakahoko ko ai te ke hala report ko mo wahenga ke kia hakau ahi ki e whakahoko neongo o ke malu ia e paanga ko ai whanua. E solo, o fu mea ko ni o kai fe maha a rocket scientist ya ke ni ha tala mai ni hala mo ni tono. Ko fu ka ko timing o ko wongo ia ai mu no mo fa alpha. Ka kai fili ka kai te tontu kau. He kui kai o te whatonga ia o whakakau. Not even a single representative. Me fu toka tafitu. O kune whakakau ki he fufo i pā usi i koe ni. He koe hange pe koe na ko ho whamatala solo. O si ai fu office. Office koe apa na mai mo ni mamano tupu. Ke haia ke kau ngā ue. O si ai ba mo ni mamano tupu ki he office. Ai mo ni mamano tupu ki he office equipment. Koe ai mo mea lere ai office. Pea o taingoe na waki hu mai ai na ku koe raktala mai rewa ke mau ahi he raktau. Pa na alu rewa o ahi. Koe ahi ko ia solo. Koe mea tatau venai whamatala mahi kakai. Koe nau hoha ake nau hala, hoha ake mama hala, hoha ake vai, hoha ake apilau tohi. Mea na tula tatau pe. Ka koe taingoe na maua ai ko ahi. Koe taingoe na apuluvu mai ai koe e mau ahi. Raki hu mai ta kahafi tupu ya aia koe au mo kau ngau i ofisi mo kau ngau i whare area ku kau mai ke kwa ai. Raki hu mai nau tau ta kahafi tupu. Pau ki whaatangu to whakakau. Pe koe hae uhinga. He kono uhinga nei peheni. Nā ku whakakau he taingoe na ai koe kau ngā ue. Koe nau me ai ke whai. Nau whakatara noa ke ka ofisa kolo, tara noa ke ngahi kolo, ke he nau ngahi fie mau. Ke mau respond ki ai. Aia, pe osi pe koe kula ki ahi, kai rewa ke u toi tui, solo, ko poi nie na, u kai ke u toi tui ke whakamore, makehe, ke tapolo texe kakai, ko ngā, ke tue ofisi, ospa te tapol text na tol ke fai a fa fare area ko gulau ga aku ka pau fe mau ke mau a pe i foi setting kai ke te fe mau ke te o mafa ha text for all year ke te tana text mai ka kai ke to tonga mau tol ke mau o a ko gulau e ko konga ia fatongia o tangata fa fare area moi office fa vaina ana mau skamata ai mai pe mo to ta ko si mau fa ta de e ki mui kolo koe koe nau tokange nau vai, tokange anga nau hala fo ou. Ai ko lere ko ne taimine a ahi u lere rewa maunga oe matolo ke ngai fo hala fo ou. Mo fein ke whakahoko mea. O ko pea o pe o kai ke ha konsenisi e kau whafofonga ke nau maa he teinte nau ala te pe mai he nau wahega. Mahoha ake mauhalana, mahoha ake tau kosi, mana mau te hoa ate tau koe. Mea tatau pe. Mea tatau ko te ke. Ko e pau te lau mai na ngai ripoti mea tatau pe una hoha ki ai. Pea ki au, ka pau ko fie mau ke nau tala noa mo ka kai. Na wo pe nau tolu i o nau taimi o kui kai ko ha vahe ma vahe. Ko si au hange nau toki mata a nau tolu ke nau toki o a ahi whawhare a rea taimi te. Aia ko si o kai ke toi ke he ni ko anga maheni fokisol. O taimi koe nei whakalere whakapoate ngahi business a pureanga. Pe hao mai ke wafe mātolu, na hangarewa o vahe budget for all, o whakotu e potu ngā aue, ministry o atua ne minister o atua ne CEO, o ui koe Ministry of Public Enterprise. O se fu whamore koe au tau pe wahe ke budget koe 3.5 miliona. Kei whakalere whakapoate pe. Aia, ki au koe taimia koe
o ku tau cut and paste tai whakaukau i ai continuous improvement ni. So ko ai whawhare alea koe mena tau whanongo kei tai ngwene whai lulu tawa ko ai whawhare alea tu peka whaka context lelea te contextualize te ko taimi ko na ia ngai taimi ai whawhare alea hange ko nu whahoko ko ni ka ko atakai ko whare alea aho ko ia ko ke te whai e taimi koe kamata pe tau whapanga a haula ko siulai. Wahe ai pe foi tunga wahenga koe kau wharearea. Fei. Wahe whanga taha pe, ai tau pe ka pau koe. Tau pe tau for example pe, koe mahuinga totonu. Tau pe koe nau wahenga ai wharearea foi tau koe koe no mano. Foi wahe tua taha pe. Pea nau toki ngau e kirewa ai wharearea. Koe taimia nau toki, ai to foi sirini ia to foi lamsam ia ga fa ke nau pange pe ga nau mea pe nau toki le pe wa nau fangi fema o tanga tau ai fa va area ta na ke nau kitola pa ko men ai mo ngai me kon nai wi ko ngai komit ai mo gi fa ta komit sai tau develop mai ai tau ha wai nai tu ki e fonga ko fonga lu tava au mai ke ta hiwa no tari le vai fare area ke nau foki o vai fa u ke o hange pe ko vai fa pureanga akia ai ko hua agrise val fitu feta kai mai ai ba mo fare area to ki tari he hiwa no ke ko foi funga ko hala he nai tai mo nai fenga ta agrise ko hala e nau funga ko ia kai pe ke nau tari pa ko fo tu fa o se agrise ai ta ko ngau fa pureanga ke nau vai pe o hu mai pe ko ta fa panga vai ka to pa na to ngau pa vai ngau mate lo to ngai mea o au na to mo na wahenga pa kai ko ke na tari ko pa na hanga rewa o tari ke vai fa u ke u rewa e hi wa no vai fa ko u ka ke fai be fa ai fa fa rea a mai en ke he wa no ta valu tari rewa he wa no ta valu ke fo tu ngai office e fa wahenga ot mono patseti e me takiru topu ke foi constituency ko to ape ke whakangawe a ke kaungawe ai office ai me ngawe fa office ai me alere ke kai ke lere pe ai whakawahenga ai ko taingwe na wala hua te ko ngo ya we fala ke o mai office o mai mo kaungawe pe au alo ki fare area solo ko hai me kaungawe fai taimia na ko ngo ya fala pe ko whakakau ka aku ka pau ka a fa fare area o fe mau mai hena lo tong pe le tau fe mau mai ki fe tu ko wel ha ngai ke ai mo mo ki fa ta wa na me na ho ha ki ai mo fa ta wa ki fe tu i pe a o na wa me na to kan ki ai fe tu to mo lo ai ki au ko fa o i lo to pe ha ngafa o mau ngai wa henga fa lo tonga wa fe mau ya ke to ki ke mau fa ma hu i be o mau ngai i api va to ki o mai be ai ka kai o tana mai tu hau ke mau wa pa mau tu go a hi kana to ki hau ya ko ya pito pa ke no fa ka ke me ko ni ko mau ngau ko tai mi ava fa area avali si a to ngo fultu me fu a to ngo ya tu pu ko ni ha me ko ke fa ka ka ai pe fa area o se unga pe ai nga tunga ke tatao ai ka fa fonga o ai ko na wahenga o mai nga fe mau o mai mo ya ki fa area ko ha me ke fe mau ke to ke tari o tarsi ka ta o tanaki mai tu hau me ka kai ke mo wa ha ka mo ai ka na to ai ka kai ko mo fa fonga ai o ke pe o ko fonga ta mai de re pe ko ha pa usi ia o ha falala o ha ka kai ki au na fe tu ta ki mai o ai fa area pe te a hi pe tai mai ko pe da ko imagino ga mo dole position he ai ko mau i pe panga tu hau e fonua
pe ko fe ka ko ofisi ta fe tu na fe ma ke na o tala no e na palparema tala mai ai hange ko ai mau kau no whakakulupo e mau kau no ke o no o mau whataha mato i loto pe he ho mau whatongia o kai ko hawahe ma wahe ia ki hau ko whakakau whakavare vare ia ka ko meno ko ngo i solo na ko amanaki au ko kau whakafonga e kakai ke na o mai o ki here o e kakai o kai o amanaki au ia o nau whakakau ke nau ngau ke ignorance e kakai ke ngai mea hoko ke nau kai meri e be nau tol e u ke au ko lau e au ko tapo text ko mau text mai kakai ke totonga ke kau ngau mo ai office ke o mai ga nau ngai hoha a ta mau to text mai kakai ke o mai ke totonga ke mau tol ke mau a yang kan nau tol so pekot ma na biben na ki ngutu huange ai kau whafofonga me tahi he ko ngā ngau no fukina toli i tonga tapu he whare area ka pai fe mai ka kai ke si o mai ke ne whafofonga ke nau tala noa mo me ko pau ke whakamore ke te alu foki ke te heka he wakapuna po ke wakatai ke alo si o ke kakai he whetu mana ki ngutu huange i he whakau au kono it's all even that o ko si ai be mo panga folau ia kau e kau whafofonga me tahi mahalo nau e atiki te to valu mana to i whakakau o kai ke uhinga ke nau nofo na to i tonga ni ko nau nofo tonga ni ko me ko aho whare area ka pate ke alu o si o heng sati ko whare area to fi ha whakataha me nofo lo pe tonga futupu ai o ange he whare area ia ai allowance pe mo tikite wakapuna o se folau aki ko me tahi ki tonga ni at the same time os oange mo silini ke aya ke office ai mo ka nga au a nga me ho ha ga ai me na o ma fra hoko he ko me he ka parte ke fa tonga i foko he taimini o asi mai ka fa fa re ko a o asa te mau wa nga mo toria ko tanu hala ko tanu hala ko ai mama ai ko kuinga o kai ke na o ko mau ke to e alu ka na tol ke na tala mai tanu mau hala ko me na mau ko te tau ko si ai mau mama hala ko me na mau ko te tau ko si ai ke au ya mane to ko ja pa anga ho kia ai ka fa fonga ke na fa hoko ko me ai pure anga ka ko sanga fa hoko ko va henga ko langa o tau va henga po langa funuan e langa pe ka kai ko pure anga neongo ko fatongia e pure anga ka pau te tau tario whakaongongo, te tau osto tangata e goni, o te kia mai mea ko mo whenau. Pea koe mea o ko ulawa i pea o manage ai mau ki seniti whakawahenga. Koe whaunga koe ki mua, ta koe ilo koe whaunga unga wake kau whafofonga. Ko no wahe whakakolo tokua. Wahe ia momo iki pa o siang koe koe kai ke meri e ha sio ki inu ia ai ki au le ko hanga le wa puke o ko lava le wa ia o time go alu ai foi hala o tau ko pet fausta ke mau se ni dia mai to ai te lava ki tandi ko se ke kwa silini ke te ngau aki ange ko wai gon ke no gon ne va henga va he i hono silini ke hoko ia ko cash correct roll ke malu ia ke ai default and no kai tuange ka kai ke na ngau no ko su le pega na to te mo fai hala o te mo hola he koe nunua mo fai hala mo hola ta mo no e turi mu ia be o tua pa ka pai te ke ve o ma ko hola e fa fai o foa pa ka pai ve o ma foa e fa fai no o mo puna he kai ke ma va he o fai hala ko me a koe ai ke au e sia solo que mau que no o no fo que informal sector ai me no he wa nga ta bun val miliona ko o sang ko ai no palo parema o que valu man no palo parema me he ta bun valu that is less than 1%
ai ko hinga solo ta pau te tau hanga pe tuange ka kai ke nau ngā ue tau hoko ko indei pala te nau lava pe he ka kai langa pe no mo ngā ue pe nau masiva pa a pe nau tau tangata o fie tangata he ko mea ko tau kawe ke ho mau wahenga ke nau o te nau tali sio kai ko mechanism go te whenga ke hanga put in place ke ai nau tolu ke nau loko mo i ngā ue ko ai ko ke pehe ko nau mai o whakasio ha ngā ue he wahenga ke tufia ha nau mo ui ko whenga au ke to o mai whenga whakaukau ko he ko mea ne whai ki mo ai pe holo pe kau ofisa kolo mo ne kau kulu pe na na kai ha ke pe ki silingo ya tala ko ne fa ya ke fa ma kolo mo ya ka ki au o ga ke uhinga ke ka ba pe ha me na ma ulere ma hi ko veve ma tolia hi ko veve la fa ya te fa mo le he fa ma no ni mama no ka ko ke na na o mai ko mo na price ko ono ngeau ke lori he na tu sia to ngeau ko whenga ke nau hanga whakaukau i, ko partnership i ngā ue. O kai ke nau mai o pehe ke kumi hanau. Hanau tū maari he ngā ue o langa o wahenga. He ko hiko pe ho nau kolo. Hiko pe ho nau veve. Aia ko whenga whakaukau ke ua ke alu whakataha pe mo whei lau pe. Ka ku viu ia ba aku ko solo ke ai fa wa henga pa u faka mea pango ia a u ben ke kau u fa fonga na amanaki o mama ina fa kau na ke ha ben tolo muy pe tafe o yanga mai ni ka ko na tu la pe ia solo ke ke ta la de toria ka pa ke te fa toka nga mea ke anga tafe anga mai ni te tau iku pe tau tolu ke feitu tau he taim ko tope e ke awe ko foi hina to tape he gula ki hu be fale alea pe au fato nga e me u fe ma he kakai kakai leo ke uto ho ha au ia ke ai ko e fai taim fai nga mari pe ko i he taimi pe ia o silau pe au ia ko mau tunga va henga mo mau o inclusive pe ai u mea goini ko fatongia o ke alo o a o ki fei tu ate nau wharela tu na toria he tu a kolo o ha ai mai kai si o ke anga nau hala o rewa kore ke he moi ke nau mai na to mea ngawe o ate mato fai maka me pehe ko ke au ko a ia ko uhinga le rei ai te whakaau ai ngahi whe mau ai wahe ngake ke ngahi turiki ke mea panga ko fonga ko taha me ni ko fatonga palpare mai ai mama hala ko fonga ko mama hala o kai ke te anga ton ki ta ke pate uhila o totongi pe ko hate alo o request ke a foi mama hala o fo ia he fare panga ke to hanga fare panga a propia ko foi process lo very inefficient a buda no fagalere ka ko lahi ai ngahi i feitu ia ko na i tonga fitu ngai i langa fo ge mata kolo o ku ho ha u ai ka fine e ki una ho ha po hui ko taimi o mai ge lotu hengi faka po uli ka ko ge fiu fo no feinga ia to fe ka e tamai ki ke o ai ko foi process ko inefficiency fe mau ke te lava si o ge ka minista ba mo kabinete ia ke me ngoia ka e wa hoko mama hala ko me fo fili manako e wa la un mai ka o da mai masi foi hala ya ko foi pouco to pe wa mam to fato to la je wa pai pa no fo mai muy me ko ya ai ko hala be ko ka tama ko o wa ho nau ki ma fai ai ko ya ai ko fa nga me pe fa nga la mari mo fa nga service ko ke fea
ka mon be lau na solo kai pe ke wa ahi au ia I taimi ahi a whare area pe moi whakamore a whare area ko tau ko tau pe o ko kore au ka pa wa sirini na I ton ke whakamore he mau ahi o mai sirini ko ia ke toko nia ke mau whanau ako e ngai mau anga vai e ngai primary school e ngai bathroom ki au o kulaka ngi ka au ke usio ko me ai ko o mai ke sirini I he fou he fufo yanga maheni o ko I tau sio da ka nola Koi. Piveni ko tui mahalo ku ta whiunga he whiawhin. O maulolo e ta whatala noa na ta palani whoki ta ki tala noa no pe ko ngā koe mea. Ka ko sat pe ko kai sisi ho tare. Ku ki maulolo e ta tala noa he whiawhin. Ka pau te hapea ke loto ke whakamā popoak. Kai te tatoki sio pe hui ka hao. Hoi e so. Ta toki rere pe hui ka hau. Nau ki fie tala noa pe au iake. Tūnga ugai tau ulalaka whakapolitika re pe moi. Ngahi wā goni. Moi pere ngesi. E wā moi ne a fio. Moi whainga tā ia hange he taimini ki mua. Moi taimi goe na ulawa au ia tifeni e ne a fio. O moi ne anga e ne whakakaukau. Moi ne whakaamu. Ke pure I le rei kau e whaitoko na tapu. Tuko e whaihala. Tuko e siokita. Na ulawa tifeni. O ko ongo ia pito kai ke utoi lava ia whai mea goe. Ko inga koe. Ko anga koe ne tu. Ai composition o whare alea pa moi. Pea moi kabineti o hange ko gulau nau fu va ofi kau toton ke asi mai o gunau ulutaha o noange fonua ke fa ma bo pe na loyalty kau kai ke wongo yo tu pe pa ko hange ko ki I mafasiang he sio ke mea ko ni pe hange ki kamata momore mai mo ko amanaki le he sio ke mea ko ni he ko isiu ya kon tau feta bla ko mo a ni ki au anga sio ko ne afio be de lava fa tontone hala fono ko na ia be ko amanaki ka mahino mai he u kai ke fiere aki taimili ka ko silava bo sio wai ngai me o hange ataua kai ke synchronize kai ke align lelei anga ai whakatau pasi a whare area mo kabineti ki he angi o wangi mei tamoa. Ako kai o hanga o bebe mai no ka te au ko pau ke tau fou tau dore fu tahi ho. Pe te tau wa o tau fonua pe kai ke tau fonua ka ko pau ke tau fou tau dore tahi ho. E foi halat ko ni. Ako loto lahi pe sol pa ko whakaloto lahi pe ke kakai. Lahi fo ke kakai ui ke whai mo whaha. La whaha mo ngai mea pe. Taha fo kia solo mena. Osi pe ku lava ki whare area mo ku whakapapau. He kai ke toi hoko ngai mo veu. O mea koe laka ke whaka mo veu. O tupunga e o tutu. Ka ko uhinga foga aku mo tol faho mo nga we tuku ka au wa la fa o fatongia ya ko ko xio ko ya sol o tau nga uno ofi que foi manga fasi o ko ke amanaki pe ka pau pe he kai ke maulava ma tolo ka fofo ka kai o fai o mo fatongia eu sanga ai que vou tu para lá ka pau ko mo la fa ton ke o fai hala ai fonuan ko mo a fa foke ma fai e na fio tanga tau fu vare kua au pitono fare le fonua e kono moni na amana ki au o kutoka o lunga e mama e lo tu mo yako ia nga tunga fa ka ke fare le wa nga me hoko o mai me au o hoko I loto e pureanga ko ini o kai nai kai o manaki au e toi hoko ka ki au ko ka pau o mo one o mea o mai ka ku tau tu fianga kai to me fa me na fia ai tuanga tau teka o ko
hi puputuan he ngai aha mai go ni he mahino go ni mandu ke fu tau al da to ke hala fasi o kai ke to tau ya ke to ke hekea ai fai tu toni ngai e ko hekea go ya wana polo de fonua Malo bito piven, ko tuibe ku mahino bito ai fatalano fa fin. Ku mahino bito ko halafononga ko ni tau forward halafononga ko fanga ta. Ka ku fa malo at helava ko ia ai fin ke fa hoko ai ta proklama. Ata toki hangela ga meta ki le pa he ga toki hoko atu I fanga mari e ka hau o fa tu piven. o fa sol Pamalo te kainga I he lava ko ke mo kau mai I he whainga maari e koini. O ku lava whahauka e tau proklama he fin tau whamalo pe. Pe ngā neongo e ongo I puke e whahafonga. Ka ku lava pe o komiti hono taimi. Tu mai hono taimi ke lava whakatalanoa mo ki tau tolu. Whahauka te proklama no whamama. Ngahi isiu ko ia o ku mo whaam ke mo whanongo mai kiai. I he tau ngahi proklama ko ia ku whahauka atu. Ko ni ku lava le rei pe tau proklama. Mi hoa ni taha makonga ai lere tau proklama ai fefini ka kuma whamalo lahi atu kia ki mo tolu kotoa pe o ku mo iloton mo tolu mo mamata mai me itu pe te mo toku mamata tau proklama whamalo lahi atu ki mo tolu popo pe mo no mamata ko ia e tau ngahi proklama whahoko atu pe mai whafonga tonga tau fitu paula pibeni piukala ki mo ake whao se tau proklama ai fefini ko loto pe ko mahu ngai pe ki whamalo ia mau pe ai tau ka sponsor ko ngā ko kinau tolu o kunau tokoni ko ia ki hono whahoko tau ngai polokalama ke lava tuku noa e kinau tolu ke whakakato ake tau polokalama he whiawhin ki mo ai ka pau kua ni paka ngai isiu o ku ke lave ai ka ku ke ilotoni o whanonga polokalama ko le whamole more ati ke te mo tolu ko yanga ni ai wakai hange koe ko wha o atu mau pe ko yangane wakai ai whafafonga ko atonga ta fitu ki hinga isiu ko whai ke tala noa pe aku whaampe o ku aonga ke lawa o kau atu moia I hinga he mea ko ia ko ke whanonga ai mo tau whiako aki ai I tau whanonga whamalo lahi foki ke ngata hano whamalo ia ki mo dolu mo ilota proklama ka ko whamalo lahi ki he tau ka sponsor ki he South Pacific Loans ko tui ko finance eni o kune nofo ko tau ene alun ki tai wha ai me sano ali ki te sema ai tokoni ai kau taha ko ni nau loto fie ke nau tokoni no sponsor ko tau ngai proklama ai whainga fia mau no ko konga ia ku mau loto ke whafok ke te ki nau tolu ke wha o atu ke te ki mau tolu kainga ku mau mui he ngai proklamani Gua taime ke fia mau no ai au ku lava le rei South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Koe mea beo ke whahoko ko tā be telefoni noa walu ngeau, hiva walu, walu walu, hiva walu, walu walu. Noa walu ngeau, walu walu, hiva walu, walu walu. Te ke lava le ai ke starik tupo, pe te ke lea be ka taha kau ngā ue, ko tō lahi pe tau kau ngā ue ai, te nau lava peo tala no whapalangi atu, tala no atu ha. Kainga lea ke pe au pe ke whakatonga te nau lava tokoni et te koe. Koe pautaha, koe saitaha, ke lava whetu taki. South Pacific Loans he nau website. Te ke tāpe he nau 0800 lea ke starik tupo, pe wataha nau kau ngawe te nau lava ke nau tokoni et te koe. Pamalo me he tau Wharikos Ulu, Francis Ticats, ko tibe mahala taini, ku ostabuni Wharikosi, ko ngā koe tokoni ko toape, mo wawhea e wharekosi, tokoni ki te he ngahi kosi ulu ko toape o ke whai, tato te whita tau kau whulau me murini, malo apito ka pau te ke kosi ho ulu, iai, pake seni maha ki lai tā, ke tau sio ki ai, pose tau pesi, e ko tui o ku whanga fia e ke te mautol ko ni, vipon mitia ke mau sio atu ki ai, o ku ke kauhano tokonia ko ia, e tau ngahi ngāwe ko ia whahoko ki ano sponsor e tau ngahi proklama. Ko e Kiripa Original,
ko ngahi bob wax ko ngahi wax ko ma wai ko aftershave so atu pe ke ne fonu mai ko na he ngala papa ma o pe ia ia whainga me ko mea pe ke ma e muri ni ma o katoa pe i tonga original ko ka copy ani nga klipa ko ni talo no whakatau tau ene taha ni ole ni ke ale tau hono wa au te ia taha e foki mai o launga mai mau ne klipa he aho pe ko ia kunga na si fa o pe o klipa original ko ni ke ne lavai whainga tuunga ko e mo i pe me pongpongi to ki tamate i pe i he fiafi ho tuku whanki klipa mama e vela pe ia aho taha more ha se ni tika ke koe whare na ke mau mea whika tahaua ko ia whika hiwa ko ia o e hanga tuko ke tamo pe building Whatawhihi Road whika hiwa te ke lava mau ai e tau whare ko tau whare wala tu pe ta whaki ko mea ta tau pe Page Fashion Store te ke lava whakatau ai ha whahinga wala pe osi whakanau nau e ngahi wala i loto moko pe a maa ke lava whanonga atu ki ai. Hange pe ha ohu ha whare kolo e murini, hange pe ha ohu ha whare kosi murini, te ke lava o mao atu ia. Me Page Fashion Store, pe a Moe Francis, te kats. Wafitu, tolu ni mano, walu. Wafitu tolu ni mano, te ke lava o fitu taki ai, pe ke walu fitu noa, walu, ni matolu. Ko e General Furniture i halalo, te ke lava o gotui, o mo smea i pe ko e now for all when in a doki o mai pe me America o ke ma o pe for tok for tu pe te ke nga we ki handa ba o tu ko e fa malo atu e ka ta ko ni General Furniture ke tik mo tol mo lava o afea ba mo hanga o fatau o di malo he weekend na la ya pida na e fatau na fare he weekend na me ave ka to be o mana tupu na fi ha fatau ka kuinga ko ngai nau whare lele. Pati ka sia mohenga kona wase atu. Mahante ke, pati ke ai hange koe whangatua whesi, ka kotu me funga pou me olunga puna, tō ki lalo ala ke alo, turi hopo mai me ta whaaki koe. E ke mau ia kwe wheka, wheka apita mohenga koe na, koe ngā ke whakahoa ki ono price, Koe, o lahi pe ngahi mea ke, te ke lawa mau atu me General Furniture, me he alalo, ke telefoni bena ko asia tu ko na ko di te ke lava pe tok fitu daki kiai i ha ofia ma ko e valu fitu noa valu ni matolu pe ko tolu noa tolu uafa i he General Furniture ko tau kau ta hatu tu mon ko atesi i Brisbane ke tu me lau pahinga style pe te ke fia ma te la pe o atu pa na boninga hi me ngau ko na tui ke te hanga ke taimi ko ke te tokile le te ki misini ayo lau aho ko nga kumea ko ni ko tugu e tu pele re os ko e maka pa manatu o ku ke i ai pe te ke la pe fitu ta ke fika telefoni ko na kwase te screen la ba te si tokoni ke te ko ka ke loto ke fa hoko mo maka ko ia family fa o sia ke ta mani ke o fa sai pe ko no atu ko ahoni na mauhanga fa ma bo mai ai uta mani ke fa hu i he tau IC o ku ke tu mala ke te mahalo ke hamanyo ke minite ua no haka pia lai be henange ko manyo ko tu aki atu ko me be ke fai ko hanga don me be patau atu i Beckdale hen i he Lauderdale Road ka i Beckdale ai te la pio o me mai ai patau atu ai ho tangai manyo ke panga balno ko pau ke loto ke tiriva tu ki homo api panga hiwa noa ko ngā ka mawhanga tiri wātu kia te koe hatapa pe i New Zealand mane koe mane o ke utulau e na ko honga tua kia tu koe na koe tangai o ku wha o pe koe ke whiwhenga i ke lava o hai koe ngutu tangai koe i fo pe mane hawe o ke hatu patau lewa tau mane o ke telefoni pe te ke whitutak me be telefoni koe na noa wata ua noa nima noa no fit pue noa wata noa tolu ua ono tolu ua ka mo mea.